Gensakana ngona kwa Afrika wa vulavula namuntlha ku ri Ravo mune sivile ravo nkaye ra n'hweti leyi ya Mudyaxihi mina magidi makume mbirhi ntsevu mina ni khalanga Pet Mathebula ni n'wana risimati wa Jimo xithangoma xingiritano wa xichajana makunele wa ndandhazi hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula kusuka studio 2 hi le Polokwane nhlekani lowu wa Xikwembu eka Munghana Lonene FM makomandlela wu humelerisiwa hi ncitani Eric Mawasa hi famba swi nga fika le ka awara ya mbirhi nhlekani lowu timhaka ti tele timhaka ti tele ku katsa na siku ro velekiwa ra sesi wa mehe loyi ni n'wi landzaka tswariwe hi siku leri fanaka malembe ndzhaku Sophie Tsakani Mathebula a ku ri sweswi kambe sweswi i Manthenga okay ya tswariwe hi siku leri fanaka sesi wa mina malembe hi lembe ri hayi a ni ngheni kwala ka ku hi lembe ri kambe mswiritano mixero mina a hi fambi swin'we ka nongonoko Afrika wa vulavula nhlekani lowu hi ku timhaka tanihi sweswi ni nga hlamusela ku ri ti tele na ku tala ka tona timhaka leti ti hi vuyisa ka mhaka leyi mixero wa Munghana Lonene FM ti hi vuyisa ka timhaka ta ku ku na ku vulavula ka ku ku na vutshunguri byo karhi lebyi nga ta vekeriwa tlhelo ku va byi kota ku pfuna se hi la ku vutisa va TAC Treatment Action Campaign hi twa ku va ri yini hi timhaka letiwani kahle veri ku ta endleka yini lavawani hi lava ku na mapfhumba ya ku lemukisa hi timhaka ta vukona bya xitsongwatsongwana xa HIV na ku hangalaka ka mavabyi ya AIDS hi ndlela yeleyo se hi leswi hi nga ta va kha hi bula na swona hi ta va kha hi bula na tatana Daniel Mathebula tanihi mukondleterinkulu eka xifundzankulu xa Limpopo loko hi languta ka Treatment Action Campaign TAC hi ndlela yoyoleyo vambirhi loko hi suka kwalano hi ta bula na mutivi wa na va Action SA hi ta bula na xirho xa huvo ya endla milawu ku nga Lerato Ngoveni lava hi bula na vona hikokwalaho ka yini ke hi bula na vona hikokwalaho ka timhaka ta ku ongeti va sale ndzhaku kumbe va vonaka va kha va nga tsakisiwi hi vukorhokeri kumbe ku tirha ka holobye wa nhluvukiso wa vaaki manana Sisi Tholaxe se ta va kha hi twa kahle hikokwalaho ka yini se va Action SA va tikomba va nga tsakisiwi hi matirhele na ku lava ku ringanyeta ku president va fanele va hlongola holobye lava hikokwalaho ka yini va fike ka xiboho xo lexo ke i mhaka yin'wana leyi nga ta tsakela ku twa n'wangulo wa wena we ka yona hi ndlela yaleyo kasi ya ku hetisela hi ta va kha hi languta va economic freedom fighters va ya mahlweni va lava ku tatiwa ku hikokwalaho ka yini ku ri na ku hlwela loko swi ta ka timhaka ta ku humesiwa ka xiboho xa khoto ya vumbiwa mayelana na timhaka ta ku yiviwa ka mali ka purasi ra president le a Phalaphala hi ndlela yaleyo se hi ta va ka hi bula na mutivi wa nawu dokodela advocate Tsietsi Ramatsikisi va hi nyika xifaniso xa kahle hi suka kwihi na mhaka leyi leswi ku nga le ku tengiweni amudimule lava economic freedom fighters kahle va lava ku huma xiboho xa njhani kusuka eka khoto ya vumbiwa sweswo hinkwaswo tin'wana ta timhaka leti nga le ku endlekeni eka siku leri leswi hi nga tsakelaka ku va hi bula hi swona kambe ku na leti na n'wehe mi nga tsakela ku va mi hoxa xandla eka toho ku katsa na leswi nga le ku humeleleni ka khomixini ya madlanga ku katsa na leswi nga le ku humeleleni le Melrose Arch van'wana va Melrose Arch van'wana Melrose Arch kambe kwale ku nga na nhlengeletano leya timhaka ta vuvekisi ya xifundza xa Gauteng a ni swi twisisi kumbexani na n'we mi nga va ku mi kha mi landzelela timhaka teto mi nga kota ku hi pfuna ku twisisa mhaka leyi ku loko Gauteng yi ku yindla nhlengeletano ya timhaka ta vuvekisi tolweni nyana president va ve na nhlengeletano ya tiko hinkwaro ya vuvekisi kahle ku endleka yini a ku nga fanelangi swi sungula hi swifundza ivi swi yaka antivi kumbe no ka ni nga swi twisisi ku ni pfuneni ku twisisa mhaka yaleyo hi ndlela yaleyo nomboro hi leyi 086 000 2543 nomboro leyi mi nga yi tirhisaka nkarhi wihi na wihi ka minongonoko ya Munghana Lonene FM kambe ke na sweswi a mi lava leswaku mi hoxa xandla ka yona kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 nkandziyiso wa rito ra n'wehe wu nga hundzi minete naswo tiyisisani leswaku ku twala n'wina ntsena ka nkandziyiso wolowo hi ndlela yaleyo a ta tsaka leswaku mi hatla mi nghena mhakeni loko mi ka mi chayela loko swi nga bohi yimani mi kota ku vulavula kahle loko mi humelerisi va va mi teka yimani mi kota ku vulavula kahle mi hi suseka leswiya swa ti-bluetooth na yini ku nga ri leswiya swi endlaku mpfumawulo wan'wana wu nga twali kahle eka ku vulavula ka ngopfungopfu loku nga bluetooth ya kona a hi tona ta kambe mi swi ri tana hi ku timikiselo mina nomboro yaleyo 0860 002543 na teka riqingho ra rani a ndzaka leswi
dziva misoko n'hweti leyi nga ta tshama yi ri ya matimu eAfrika-Dzonga. lembe leri hi tlangela 22 wa malembe hi kuma ntshunxeko. Munghana Lonene FM u tlangela na wena 61 ya malembe ya vuhaxi. #handlandlamuka Munghana Lonene FM makombandlela. sweswo mingisero Munghana Lonene FM leswi hi nga va fambisaka xiswona hi ndlela yaleyo ka nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela khensa swinene loko ma hi lombe ndleve mi kha mi famba na hina eka nhlekani lowu la ku ta twa kun'we ta n'we timhaka tiri yini ngopfungopfu loko hi kha hi vulavula hi timhaka leti hi nga eka tona mi nga rivali leyi a Iran leyi Ungayelele eka Afrika wa vulavula. President wa n'wina President Donald Trump wa United States of the America ba kombisa timhaka ta ku kuna mavhiki mambirhi lama va nge ku ta fanele ku va kha ku langutiwa ku yisiwa ku yini mahlweni se ku ta pfa ku yimiwe ku mhaka ta ku hlaseriwa ka tiko ra Iran. Kahle ku endleka yini la Prof? Ku endleka lexi vugevenga byakwe ku hluriwile vugevenga byakwe hikuva ni Donald Trump loko Netanyahu a n'wi koka hi nhompfu a ku a hi ya hlasela Iran na yena hi vuphukuphuku a pfumela a hleketa ku ri Iran yi ta fana na matiko vo fana na vo Venezuela laha nga tsutsuma a kota ku teka Nicolas Maduro a n'wi tsutsumisa n'wi yisa a tironkweni ya le New York manjeni Iran va kumile ku ri na yoho wa Iran ya swi kota ku hoxa makhara. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM makombandlela khumense ku 2 minutes ntsena bila wara ya khumembira ya mkeleni mingisero lo wan ari wo sungula nhlakani mi amkerile ile ka Munghana Lonene FM la. Ahe minjhani Buthet? Pfukile ngobona. Nipfukile ni patient elithava. Se kuna nawu lowu nga nghena wa ku loko munhu a admitiwile ewadini i fana tana loko a dischargiwa ku fanele ku ta munhu a ta n'wi teka. Se kuna munhu loyi a nga admitiwa from last year loko va n'wi discharge ti-doctor munhu luya ene wa hola va n'wi admite ward 7 loko va n'wi discharge munhu luya a fana ta n'wi teka a nga ta n'wi teka ene xibedhlele swa ku hlamba na munhu vo n'wi xavela va ka vona munhu loyi a nga ha ri na swa ku hlamba me a ni admitiwe na yena ni tlhela admitiwa va ni discharge ni tlhela admitiwa futhi round va ni discharge mindzuku ni ya kona ni ya ku n'wi pfuxeleni ni pfaniwi yela na swa ku hlamba a hi ku mi hi vulavulela na va xibedhlele ku vanhu lava va va admitaka exibedhlele ngopfungopfu le ward 7 va 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 tiyele va ri wexe exibedhlele se a va va ku va ku ri na ma-social worker le ndzeni ka ward liya ku va ku ri na maphorisa lama yimaku la hala handle le ka ward liya maphorisa lama loko munhu a dischargiwini lava va family va time tifoni va nga hati va ta n'wi teka va teke khadi ra ye ra pay va sula endzhaku ka 18 days loko i nga yi holangi se luya va n'wi pay ya ye khadi ra ye va fambe na kahle mi vilela hi va ri wexe exibedhlele se a va ku va ku ri na ma-social worker le ndzeni ka ward liya ku va ku ri na maphorisa lama yimaku la hala handle le ka ward liya maphorisa lama loko munhu a dischargiwini lava va family va time tifoni va nga hati va ta n'wi teka va teke khadi ra ye ra pay va sula endzhaku ka 18 days loko i nga yi holangi se luya va n'wi pay ya ye khadi ra ye va fambe na kahle mi vilela hi yini phela swilo leswi mi nge ku vulavula swona swa ha hlangani hala mi vulavula hi pay hala mi vulavula kahle mi vilerisa hi yini mi vilerisa hi ku na meni admitiwa kwale Buthet a mi vilerisiwa hi yini ni xivutiso lexi ni mi vutisaka xona hi kombela ku loko a admitiwile va n'wi discharge va n'wi pfumelela a tiyela kaya hi ye n'wini va tshika le ndzeni ka wadi va tshika le ndzeni ka tiwadi va dischargiwile ene ti-pay ta vo ta onhaka tin'wani ta dyiwa hi mhaka ya ku a va koti ku hola tifoni ta vo ti va ti timiwile a wu na access ya ku khoma foni eward 7 hi kombela mi hi pfuna nemetwe ho kombela Buthet ni ta tlhela ni nghena loko mo ka mi nga yi khomi khalanga hi leswaku a ni swi twisisi kumbe no ka ni nga va twisisi lavani Mahungu lawa ya hisaka Uma kuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM makombandlela loko hi ri le ka World TB Day a done nhlangani na
na varhangeri va xibedhlele xa Letaba, varhangeri va xibedhlele xa CN Patudi, varhangeri va xibedhlele xa Gapane va ni rhambile ku ni ta vona swibedhlele swa vo ntaya ni tlhela ni rhangela ni kuma na murhangeri wa timhaka ta ndzawulo ya rihanyo a Mupani ni hlangana na vona vanhu lava hi ndhawu va lo ta futhi laha ni ri kova ku ya ku lava ta ku ta kota ku byela leswi hi tirhisaka swona khombo ra kona laha nga teka nomboro ya mehe i CEO wa xibedhlele xa Letaba kambe va ha ni hlamulangi se ni kombela mi ni byela vona a va ni hlamuli ku ni ta kuma nomboro ya vona hi ta kota ku hetsa timhaka leti hi nga twanana ta ku ni fanele ni ta Letaba, ni fanele ni ya a CN Patudi, ni fanele ni ya a Gapane ni ta kota ku vona ku vaaki va ka hina va hlangana na swiyimo swa mixaka muni kumbexana sweswi loko ni kha ni vulavula laha a ni ta ni kha ni swi tiva ku kahle kahle a ward 7 ku ndleka yini a Letaba i vanhu va njhani lava mi va amukelaka mi va amukeriwaka a ward 7 ni tiva ku khale ni tshame ni ya ka ward 4 ni ya vona van'wana laya a ku ri male ward a va ku i medical se a ni swi tivi ward 7 a Letaba yi khoma vanhu va njhani hi ku na mani lava ni kha ni vulavula na vona laha a ni va twangi na ku va vilela hi yini hi mhaka ku va katsakatsa swilo swo tala va tekeriwa tifoni a va chuchiwi mali ya pay se ni la ta kota ku twisisa kahle vanhu lava va amukeriwaka va ya award 7 hi vanhu va njhani loko munhu pfuna sweswo ne ya makumembirhi timinete ntsena ku bila awara ya 12 ni vuya na Daniel Mathebula hafu ku bila awara ya 12 kambe n'wana miyingiseri hi loyi ni hlekani Ahlekani bothete minjhani? papa mina hi pfukile n'wina minjhani Hi pfukile mi vulavula na Sambu la Gyan 16F. inkomo Sambu Ni ri laha hi swihambukelo swa le ka Home Affairs na masiku mambirhi kusukela hi 7 at 18 Thania laya. Ndhawu liyani a ku tirheki. Si a ni swi tivi na ku kasi loko mi ya ka ndhawu leyi xikaya n'wina mi va mi kha mi ya le mako ku vulaka mi va mi kha mi ya swihambukelweni a ni ha khomeka la ntumbuluko wa hi rhuma hi va hi nga yeli swona wo fika hi kotana swona ntumbuluko wu hi rhuma hi ri kwalaya hi rindzele leswi hi nga tela swa ku va ta hi pfuna hi swona se loko mi ku a ti tirheki mi vula yini leswaku a ku langutisa a ni swi tivi ku ha ndhawu yo ti pfunela kona swa ku i fane i ya ku hana nhova laha loko mi langutisa hi laha kusuhi na palamende ma ku vona ku i ndhawu leyi va ndlelaka ko swakudya mi ri ku endleka yini a sunguriseni mi ri ku endleka yini swihambukele leswi swi nga laya ka Home Affairs swa chavisa mi nge ngheni ku fika ma fika anyangweni mi to ze mi tlhela bote mi nge kambini na le hansi ku va vulavula n'wina vatirhisi mi va mi thyakisile laha ni vula ku hambiloko ku ri mi nge kanete Sambu phela mi vula ku i vatirhi va le ka Home Affairs va fika ku va thyakisa a swona a ni yin'we vatirhisi se mina ku kanete a ni kaneti bote mara na hina hi tlhakarele ra mati lowu ma hlangeni namso ku ri swi hlanganile a ku swi tshama ku koropiwa ndhawu yaleyo lero a mi nge ku kandziyi okay no i ta vutisa Manikanyani na Sesivosi ku xiphiqo ku nga va ku ri yini hi timhaka ta na mina loko no kuma nkarhi mindzuku ni ta ni ya jika ni vona ku xiyimo xi njhani kambe ni munhu wa rinyenyanyenya mi nga ni yisi ka swilo swi ka Sambu hlayisekani nkomu ya na n'we hosini kahle amen hileswaku hi va ka hina swi na nkoka leswiwani kambe mi nga setaka xiyanimoya loko mi ri kwale ka ndhawu leyi ya xikaya tihlanganiseni na vona Sesivusi murhangeri laha a Giyani mi vutisa ku xiphiqo yini va ta mi byela leswi ku nga va ku ri xiphiqo ku fana na mina ni nga tshama ni ya vutisa ku xiphiqo xa mati xi ndlisa ku ni va ni tshama hansi va ni hlamusela kahle ni swi twisisa ku endleka yini ivi ni landza vanhu lava khumbekaka va ku va ta va pfuna hi vo mhaka kona so Manikanyani va koho tanihi district manager na Sesivusi va kona tanihi languteli laha ka tihofisi ta le Giyani se loko mi vona swilo swi nga fambi kahle vutisani ku murhangeri i mani ka ndhawu yaleyo mi vulavula na vona ma vo mhaka ko ni vula ku loko ri ku va xota vatirhi va ta mi byela ivi hi kota ku twisisa ku hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na ku kayivela ka vatirhi hi lava vanhu vo fana
na va muchaviseki Musa Chavani lava nga mutshamaxitulu wa komiti leyi langutanaka na timhaka ta swa ndzawulo ya xikaya ku va ta kota ku vona ku va va pfuna njhani ku ya mahlweni se swi hundza sweswo ma va maka kona kambe a hi tweneni loko ku ri na un'wana mingiseri i nhlakani mi amukerile le ka munghana lona laha ku na munhu la 0860002543 i 25 timinete ntsena ku pela awara ya 12 hayi no ni vuye ni swi kuma ku ni vuye ni swi kuma ni vuye ni swi kuma swi ri 17 ya mi nga ha hlupheki ni ni swi kumile swi ri 17 se mi nga ha hlupheki mi lava ku ni byela ne khensirisesi wa mina ku va mi hundzele hungu rero swi kumile swi ri 17 kambe swi ri tani 0860002543 a hi amukeli n'wana mingiselelo nhlekani Botbat, papa mina mpfukeni. hi pfuka hi ku tani a hi na nchumu n'wina minjhani Mpfukeni man, mina novela la Apolofane, Etholo la. a hi but Man, la ku vulavula hi leyi ya vandla leri fumaka ri ya ku Agiyani man. Ku na ni vona la ka tibukubuku leti ta xikandalo. ay kwenda ka yini mwingiseri ay se mi nga famba hi twisa tinsimu ka hi ku endla ka yini Sorry, ni khomeleni mashoni. sungurisana a mi ku endla ka yini Ya ni vona van'wani va mavandla lamo ka va nga va tirhise foni yo ka yi nga tirhisona se ya kavanyeta loko va ya kavanyeta loko ku ve leswi mi nge ri ku ndzeni swona kumbexani swi va swi nga ri swona mi ta vuya hi yin'wana nomboro hi kota ku twa ku mi ri yini a hi hundzeni hi laha Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani a hi amukeleni n'wana mingiselelo nhlekani Botbat, papa mina Bukene, pfukele hi nga vona but Botbat. Ni la ku nghena switsongo ka celebration leyi nga ku teni ya ANC a stadium xa hina xa ku saseka Giyani. Leadership ya province hinkwayo yi ta va yi ri kona Botbat. Ku na vanhu lava a va kumeka va va tikhonweni va karhi va zama ku protesta, van'wani va hisa swilo, van'wani va ndza yini. Va na opportunity ya kahle sweswiwani ya ku va kombisa ku titwela ka vona peacefully. It's either ku ta ku ri amahlweni ka stadium va khome bodo yitsongo kumbe va ya kwala ku nga ta va ku ri na ti-briefing kumbe va boycott-a kumbe va kwatela ku va stadium xi kota ku tirhisiwa ntsena loko ku ri na swilo swa ANC. Than leswi a va swi endla swa ku swi disorganize community ya vona lava va karhi va nga swi tivi. This time around vakulukumba lava ta va ri koho hinkwavo loyi a twa nga ku maybe ku na swilo leswi nga n'wi khomeki kahle swa maendlelo ya ANC aka province. Opportunity leyiwani vakulukumba lava ta va hlangane hinkwavo. So a hi yeni hi ya kombeta ku ri i yini leswi hi navelaka ku ri va hi endlela swona than ku va ku tala ntsena stadium ku va na ti-artist leswi a swi hi pfuni nchumu. Se ndzi la ku vulavula ka un'wana na un'wana wa le Giyani loyi a tshama karhi a complain ku ri leadership leyiwani yi le ku teni ya ANC a hi yeni ya yi kombisa ku i yini leswi xotaku because they know well mara no twenga ku maybe bo teka advantage ya ku a Limpopo kumbe a Giyani 80% i distinction swa boha yi va yi ri kona. So yi la endla ku vulavula hi yona yaleyo Botbat. no na mito kabula i nge vi na rito i yime khoneni i nge vi na rito i nga vonaki swi kahle ku ya vonaka i ku mina leswi a ni swi lavi leswi mina swi lava swi kahle hi ndlela yaleyo swi kahle na ku nana loko vanhu vo timobilize kahle wena ku ri kwala a nyangweni kwala ku nga ta nghena hi koho ka VIP 99 va yimini va karhi va kombisa ku ri mati 20 years a ya kona i khale mi karhi mi ku ya ta va kona tindlela 20 years mi karhi mi ku swi ta va kona entrance ya nghena Giyani na exit ya kona mi te swi ta va ku swi nga vi kona a va swi tiva hi sala vanhu ku ri na yona voice ya ku ri at least hi tisa ku cinca xo hetelela Botbat nkulukumba la nga ha ku huma lano a vulavula hi leyi ya n'wina ya hi le ya stadium ku ri un'wana wa xiyimbeleri lave ku tirhisa stadium
ivi va nga koti ku xi tirhisa hikwalaho ka ku va ku a xi va ready a ni tivi ku ri maybe loko se mi ya kuma vona valavuleri va masipala va ta hi nyika yini mhaka ya kona because nkama lowu a va kombise ku ri a xi se endliwa over xi se va ready ku nge tirhisiwi the main ground ya na leri tshurini ni yi vona yi tele ka Facebook so no pfumela ku ri maybe na yona va ta angula ku hi tiva ku ri va yime kwini because n'wana na n'wana ni hleketa ku ri hi leyi va nga henhla ka yona mina I didn't want to dwell much ka yona Nemetweni. mara hi ta vona loko nkarhi wu karhi wu famba ku hi ta famba njhani yaleyo na yona inkombo to mina khensa swinene sweswo mi ngisero Munghana Lonene FM makomba ndlela hi tweni kuma nga misava ya awara yan'we ya ta va yimise kwini hi loyi tatana Rulani Mzamani Rulani Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani ukayelele eka Afrika wa vulavula mara n'wanuna luya leswi ni n'wi langutise swoho swi n'wi tsandzile ku ri mali liya yi teka ene a va nga swi tivi swa ku ri na khuluma xichangani me va me i munhu wa mulungu se ni va twa va khuluma ku n'wansati loyi the way a nga yi langutisa swoho swi nge koteki leswi swi makaka hi kombela ku ri u n'wi nyika passport ya yena a famba va hetisela va nyika passport liya hi ku tidili ta vona se ni a ni ti langutisile ni swi vona hi matihlo ya mehe hi ntiyiso swa humelela swilo sweswo se ku vula ku sesi wa mina mi ta ni byela ku n'wina miri ba n'wina yini mulungu n'wina muyini me ni mulungu ni hafu mulungu hafu munhu wa ntima ya iyo Xitsonga mi xi tivela ku ni swi dyondze ntirhweni loko ni tirha na vanhu va ni dyondzisa a ni swi koti kahle mara na dzaha Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi nghena ka xiphemu lexi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona tatana Daniel Mathebula va sukaka treatment action campaign ya le Limpopo tanihi mukondleteri nkulu lava hi lava ku bula na vona laha andaka loko ku ve na swiviko swa ku ongeti ku na ku humelela ka timhaka ta ku lwisana na mavabyi ya AIDS na xitsongwatsongwana xa HIV a hi bule na vona hi twa kahle ku endleka yini ku humelela loko ku njhani swi vula yini hi ndlela yeleyo Khalanga Nhlekani mi amukerini laha hi le ka Munghana Lonene FM Nhlekani Nhlekani Khalanga Nhlekani na le ka vayingiseri a hi sunguleni kwala masunguleni ku loko ku ri na xitiviso lexi xi nge le ku tivisiweni hi ndzawulo ya rihanyo lexi na n'we tanihi TAC ni nga na ku pfumela ku mi le ku xi landzeleleni kahle veri ku endleka yini mayelana na timhaka ta vutshunguri lebyi byi fambelanaka na vukona bya xitsongwatsongwana xa HIV na mavabyi ya AIDS khensile Khalanga sweswi hi vulavulaka ndzawulo ya hina ya rihanyo yi kume 37,920 ya ti-doses ta Lenacapavir. Lenacapavir i injection leyi tirhisiwaka as a pre-exposure prophylaxis. Leswi vulaka swona i ku hi sivela mavabyi ya nga se va kona. Se ti-doses leta 37,920 i ti-doses leti ti nga ta tirhisiwa aka 6 months yo sungula ya vanhu lava va nga ta va hlawuriwile kumbe titliliniki leti nga ta va ti hlawuriwile hi mhaka ya ku ndzawulo yi plane leswaku ti-doses leti ti rhanga ti tirhisiwa aka ti-district leti hi nge i ti-high burden district ku fana na ti-metros laha vanhu va nga tala ngopfu kona la infection yi ti kombaka ingaku yi tele ngopfu ku tlula tindhawu tin'wanyana se hi ndlela leyi hi vona onge ntirho lowu wa ku tirhisa Lenacapavir kumbe xitirhisiwa lexi nga antswisiwa lexi valavisisi va swa rihanyo ti-researchers va nga humelela aka xona i khalenyana hi kha hi rila hi swona hi mhaka ya ku nkarhi lowu nga hundza kumbe ku fika sweswi ku le ku tirhisiweni ka maphilisi lama hi ma vitanaka ti-PrEP vanhu vo tala a va complaina kumbe ku tisa swivilelo swa leswaku hikokwalaho ka yini hi tirhisa maphilisi ku sivela ku nwa maphilisi se loko swi fika kwalano swi fika la se swi ti komba ku nge ntirho wa hina wu le ku vonakeni ngopfu mara sweswi injection leyi nga kumeka leyi ekan'we endzhaku ka tin'hweti ta tsevu kan'we endzhaku ka tin'hweti ta tsevu se leswi swi ta antswisa ngopfu ka timhaka ta ku sivela xitsongwatsongwana xa HIV. kambe vukamberi byi fambe kenta ku fika kwihi ka vutshunguri lebyi Khalanga ngopfungopfu loko hi ta langutaka ku
minkarhi ya ku tala vanhu va tikuma va ngheni ka vutshunguri byo karhi ivi byi hetelela byi va na switandzhaku hi ndlela yaleyo. Hi nkarhi wa COVID a ku vulavuriwa ngopfu hi switandzhaku swa vutshunguri byihi kumbe byihi lebyi a byi tumbuluxiwa mayelana na timhaka ta ku sivela kumbe ku lwisana na COVID. Lake ku fambiwa ku fika kwihi? La ka Lena Kapave ku ve na vulavisisi bya xiyimo xa le henhla swinene, ku ve na ti-studies leti ti nga conductiwa laha a ku tirhisiwa vanhu lava va nga riki na xitsongwatsongwana xa HIV ku kambela leswaku xana vanhu lava hi mhaka ya ku va le ka nghozi ya ku va nga kumiwa hi xitsongwatsongwana, loko va tirhise injection leyi a ku vi na xitsongwatsongwana na. Swi kume ku pilisi leri i pilisi ra matimba swinene leri swi kotaka ku sivela leswaku munhu wa vumbirhi a nga kumi xitsongwatsongwana hambiloko partner ya yena yi ri na xitsongwatsongwana. Se vulavisisi lebyi byi tshembaku i injection leyi nga approviwa hi tindzawulo hinkwato leti a ti fanele ti pasisa maphilisi ku vona ku matirhisiwa naswona a ma na switandzhaku leswi nga endlaka ku vanhu va tshika endzhaku ka ku tikiseriwa hi switandzhaku sweswo. Se philisi leri injection leyiwani yi tshembekile swinene, vulavisisi byi ve bya xiyimo xa le henhla na ti-results ta kona ti ve ta xiyimo xa le henhla swinene. Se swi vula ku fika sweswiwani vatirhisi lava va nga ta tirhisa va nga tirhisa va chuchekini hi mhaka ya ku ya hi n'wina tanihi TAC vulavisisi lebyi byi nga endliwa bya enerisa? Bya enerisa. Lava va nga ta tirhisa a va yi tirhisi hi ku ntshunxeka lokukulu swinene, kambe ni lava ku tlhela ni nyika xitsundzuxo ha vula minkarhi yo tala ku hayi ku na leswo karhi a hi swi tirhiseni, kambe loko vanhu va kha va swi tirhisa va rivala ku swilo leswi hinkwaswo leswi tirhisiwaka swi tirhisiwa munhu a ri na vutihlamuleri ka swona. Na swi tiva ku vanhu vo tala namuntlha va ta twa hi mhaka ya injection leyi, va twa yi ri mhaka ya xiyimo xa le henhla swinene leyi nga endla ku vanhu va ti hangalasa va nga ha ti tsundzuki loko va tinghenisa ka timhaka ta masangu. A hi mavabyi ya xitsongwatsongwana xa HI ntsena lama ma tlulelaka hi timhaka ta masangu lama nga sirhelelangiki. Ku na switsongwatsongwana swo tala leswi vanhu swi nga va tlulelaka. That's why na namuntlha ha tsundzuxa ku loko injection yi ri kona leyi nga sivelaka xitsongwatsongwana xa HIV, a hi swi tsundzukeni leswaku na mavabyi man'wani ma nga tshuka ma ri kona loko hi kumbe tihlayisa. yi khomeni kwalani ni sungula ni hundza la la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona. sweswo mingisera munghana lonene FM tanihi mukondleterinkulu a Limpopo kusuka ka Treatment Action Campaign TAC hi bula na tatana Daniel Mathebola. Khalanga ni mitwini mi kombisa timhaka ta ku kavula swi tele ku ta antswisa xiyimo, kambe ke swa lava ku tanihi vaaki hi va na vutihlamuleri. Kambe a hi tlheleni masungulweni ku i va mani lava va nga lunghela ku tirhisa vutshunguri lebyi mi vulavulaka hi byona? Mukhalaka xivutiso lexi a ni tiyimisele ku hi ta rhanga hi xona hi mhaka ya ku na swi tiva ku leswi ni nga ta swi vula ku i va mani lava faneleke ku tirhisa vutshunguri lebyi, naswona nkarhi wun'wana swi na swivutiso swo tala leswi vanhu va ti vutisaka swona hi mhaka ku vanhu va swi rhandzi ku kamberiwa. Khalanga na vayingiseri, xo sungula lexi munhu xi nga ta endlaku hi ku loyi wa ringanela ku va a kuma injection leyi, i fanele u rhanga u kamberiwa xitsongwatsongwana. Loko u kamberiwile xitsongwatsongwana xa HI i fanele i kumeka i nga ri na xona, hikuva a hi siveli mavabyi lama se ma nga kona, ku siveriwa mavabyi lama ma nga se khoma ku munhu. That's why hi swi vitana ku i injection yo sivela xitsongwatsongwana. Se ha kamberiwa naswona hi fanele hi kumeka hi ri negative. Se hikokwalaho ka yini ku tala swivutiso swo tala swi olovile i fanele i kumeka nga ri na xitsongwatsongwana? Swi olovanga Khalanga. Loko ku ri na nchumu lowu vanhu va wu chavaka ngopfu vanhu va xinuna i ku ya a titliliniki ta vona va ya kamberiwa xitsongwatsongwana xa HIV. Hambi ku ri vona vavasati va kona lava nga na vutoya, kambe van'wani va kamberiwa hi mhaka ya ku swiyimo swa boha ku va kamberiwa timhaka ta xitsongwatsongwana xa HIV. Hikuva van'wanyana va vona hina vavanuna hi na lera ku hi tirhisa mbuyelo wa nsati ku ni ti vula na mina ni yime ka wona loko hayi mhani va ka hina va kamberiwile
hi mhaka ya ku va kumeke va ri hava xitsongwatsongwana hayi na mina swa ha tshamisekile kasi a swi vi swi ri ntiyiso. ni kombela mi tsatsamuxa a swi vi swi ri ntiyiso mi vula yini hi ku loko vavanuna va ku nsati wa mina i wa ha ku kamberiwa tolo kunene i right se swi vula ku na mina ni right n'wina mi ri a hi ntiyiso mi vula yini tsatsamuxani a hi ntiyiso leyi. Ni ta rhanga ni vula leswaku a hi ntiyiso munhu un'wana na un'wana i kamberiwa ngati ya yena a ri yexe. Ni lava ku tlhela ni vula ku ehenhla ka nhlamulo yaleyo mbuyelo wa mina na mbuyelo wa nsati wa mina swi nga endleka swi hambana ku ri hi ku mina na nsati hi tshama swin'we minkarhi hinkwayo. Swi nga endleka wun'wana wa hina a kamberiwa a kumeka a ri na xitsongwatsongwana wun'wana a va a ri hava xitsongwatsongwana hi swi vitana hi xilungu hi ku i ti-discordant couples. Ti-results ta kona a ti fani mara i ta vanhu vambirhi swi le ku humeleni ene masiku lama hi nga ka wona swi tele ngopfu. Ni lava ku tlhela ni tsundzuxa nakambe khalanga ku loko munhu a kamberiwa xitsongwatsongwana a kumeka ri hava ku na vanhu lava kamberiwaka xitsongwatsongwana va kumeka va nga ri na xona hi mhaka ku va va kha va dya kahle maphilisi. Yi nga vi mhaka leyi vanhu va yi tekelaku hansi ku hayi namuntlha munhu wa mina i kamberiwile a xi kumekangi xitsongwatsongwana. Swa endleka maphilisi ya n'wi khomi kahle swinene viral load yi va hansi loko a fane a kamberiwa xitsongwatsongwana xi nga ha kumeki emirini wa yena. Swa humelela na sweswo. Se loko sweswi n'wina mi vulaku mi nge loko i kamberiwa xi nga vi kona i ta hetelela i tirhisa vutshunguri lebyi ni byeleni ka valavo va nge le ku nweni maphilisi xi nga ri ku kona ku endleka yini? Hayi lava va nga ku nweni ka maphilisi xi nga ri ki kona va kamberiwa xi nga ha vonakeki hi swikambelo leswiya swi kamberiwaka. Ku na information ya vona hambiloko vo la ku teka ti-chance ta ku va nga lava ku tirhisa injection leyi hi mhaka ku va kamberiwile va kumeka va ri hava ku na history ya vona leyi nga fayiriwa leyi kombisaka ku loyi hayi a nga va kamberiwile namuntlha a kumeka ri hava xitsongwatsongwana kambe i munhu loyi a nga pfuniwa hi maphilisi ku fika ka xiyimo xexo. Kambe ni pfuneni loko mi ku swi kona ku na vumbhoni mi vula yini ku vanhu van'wana ku na swihehlo swa ku va namuntlha va ya hala mindzuku va ya le mindlwana va ya le va ka va hlengeleta ti-ARV ti ya ti endla leswi swi nga fanelangiku swi va kha swi ndlisa ku yini loko ku ve ku na vumbhoni kumbe vumbhoni lebyi byi ya hi ku i le ka ndhawu yihi? So sweswiwani ku na pfhumba leri ri tirhisiwaka ende ri tikomba ri tirha kahle swinene handle ka leswiya hi swi vitana ku TR.net swa ku information ya wena hi nga yi kuma kun'wana. Ku na leswi swi vitana ku lab tracking. Ti-results leti ti sukaka a laboratory khalanga ta swi kota ku swi kuma ku khalanga va kamberiwile aka tliliniki ya le ka Thomo hi 2022 hi June va kumeka va ri na xitsongwatsongwana xa HIV naswona hi va teke ngati ya ku kambela masocha ya vona ya miri xikan'we na vukona bya xitsongwatsongwana mirini wa vona. Leswi vulaka swo i ku swi vhela xikan'wekan'we mbuyelo walowo wu kombisa leswaku n'wina mi nga va mi yo kamberiwa namuntlha mi ri hava xitsongwatsongwana kambe a swi vuli leswaku xitsongwatsongwana ya mina xona xi lo lawuleka emirini wa n'wina hikokwalaho ka ku va mi tirhise kahle maphilisi. Se kasi ku na mhaka leyi mi nga laveki leswaku hi nga heta hi nga yi vulangi ku ri mhaka ya ku injection leyi yi lava ku tlhela yi pfuneta nakambe ku lawula leswi hi nge i adherence. Adherence ku nga ku tirhisa maphilisi lawa ya nga vona hi matirhisa hi mpimo wa kona naswona hi matirhisa hi nkarhi wa kona. Hi mhaka ya ku a hi nchumu lowu hi nga ta tshama hi wu khomini masiku ku fana na maphilisi lama hi manhwaku siku na siku. Vanhu va ta swi kota ku malandzelerisa endzhaku ka tsevu wa tin'hweti. Sweswo swi ta hi pfuna swinene ku va na vanhu lavo tala va enroliwaka kumbe va nghenisiwaka aka pfhumba leri ra injection leyiwani khalanga. Se leswi mi nga te leswiya mi tiyisisa ku a mi fambi mi nga swi vulangi se mina ni lava ta mi nyika nkarhi sweswi ni ri a hi hetiseleni khalanga hi swihi leswi mi nge a mi fambi mi nga swi vulangi? Leswi ni nga ta ka ni nga fambi ni nga swi vulangi hi leswi eka vaakatiko hinkwavo lava yingiseri mfumo wa hina na hina xikan'we hi ri treatment action campaign hi lwisanile na pfhumba ra leswaku ku va na vutshunguri byo antswa bya ku sirhelela xitsongwatsongwana lexi leswaku hi 2030 hi nga ha vulavuli ku na vanhu vantshwa lava nga tluletiwa hi xitsongwatsongwana xa HIV kambe
a hi tekeni vutihlamuleri hi tlhelo ra swa rihanyo ra hina hambiloko injection leyi yi ri kona hi nga rivali ku tisirhelela eka timhaka ta swa masangu leswaku hi nga tshuki hi kume mavabyi man'wani hambiloko ku nga ri xitsongwatsongwani xa HIV. I hungu leri ni lava ku ri siya eka vaakatiko. Ho tisirhelela kumbe ho tshembeka? Hayi Khalanga ku tshembeka ku tshembeka hi mhaka leyi hi nga yi vulaka hi nomo kambe mintirho yi nga vuli swona. That's why hi lava ku tiyisisa ngopfu leri ra ku a hi tisirheleleni hi ku tshembeka na mina ni nga swi vula ni va byela ni ku hayi mina ni tshembeke ngopfu kambe mintirho ya mina leyi ni yi tirhaka xinyangwini yi nga vuli swona leswi nomo wa mina wu vulaka swona. Nemetwe Inkomu Khalanga. Khensele but sweswo mingisela umngana lona FM balava hi bula na vona i tatana Daniel Mathebola va suka ka Limpopo Treatment Action Campaign. A hi bula na vona la hi timhaka ta ku tumbuluka ka injection leyi yi ta pfuna eka timhaka leta ku lwisana na xitsongwatsongwana xa HIV na ku hangalaka ka xona hi ndlela leyi kambe ke yi tirhisiwa ntsena hi lava va nga se phatsamiwa ku xitsongwatsongwana lexi. Numeri 0860 002543 kama hisungula letwa ku va Action SA va ri yini hikokwalaho ka yini va vona va lava ku holobye Sisi Tholash va hlongoriwa. Ai amkeleni kusuka ka Action SA hi amkela Sisi Lerato Ngoveni hi bula na vona la hi twa ku hikokwalaho ka yini tani Action SA va ku holobye wa nhluvukiso wa aki a hlongoriwi hi president. Sisi Lerato inhlekani hi mamkeleli ka Munghana Lona FM. Good afternoon. Inhlekani Puthalanga loko ni taka Munghana se ni vita Mikateko Ngoveni. Yane hai nimitwili nisinta form miri Mikateko Ngoveni. nimitwili Sisi Mikateko. Ai sunguleni Sisi Mikateko miri mihlongo president aba hlongoli holobye wa nhluvukiso wa vaaki manana Sisi Tholash hikokwalaho ka yini? I can't go for vutiso loyiwa. The simple thing ka hina hi Action SA isungule December hi kuma tip off ku minister va kuma a gift ya timovha ti SUV timbirhi and those details vutiso ka minister through our written questions in parliament. Minister ala ku ri a hlamula i pita futhi hi kombela futhi ku a hlamula vutiso loyiwa hi ria again supply again written question yin'wana eventually loko va hlamula va ku no timovha letiya a yi ta vona hi president ya vona i president ya ANC Women's League i kha yi famba ya ka ANC Women's League ka cheka ku Women's League mina president leyi mi nga yi kuma ya ti SUV timbirhi ANC Women's League va ku vona va tivi nchumu. We go back futhi ya members interest loko uya on the website ya parliament kuna a button there you can click lenga vula kuti members interest ta hina hinkwako including myself you can check or what are you declaring. Those are the rules of parliament. Fanele munhu loko akuma ti gift ko ba the president fanele ati declare. That is what all members of public service must do. And so the minister angavulavuli ntiyiso, that is the first party. The second party iku ala ku hlamula the written questions leyi nga va rumela yona. All those written questions must be answered. And so we believe now there must be an investigation those SUVs a hi rita yini. Se loko ka lava ku ndiwa investigations hikokwalaho ka yini mi ku a va hlongori hikokwalaho yini mi nga yimeli investigation yi hela ivi yi komba ku endleke yini? Look, investigation aina mhaka because if kuiba ku akuna nchumo there's nothing to hide. Minister fanele ku ahlamula those written questions and then after that avulavula ntiyiso ku ri timovha letiya ti huma kwihi because the first thing aba vulavula va hemba va ku no the SUV ta Women's League ala ku ayita vona. The next thing we find ku no those SUVs actually ti tsarisiwe hi vana va yena the two daughters. And so already, local Uri minister, you reply, written question, you reply and you lie to parliament. That is not allowed. You actually, it's criminal to lie to parliament because local misleader parliament is a very serious offense.
And so we believe just from that, the president must act. Either the president, the president must tell us, is he going to investigate? If not, it's the minister now, because it's high time, all these corrupt acts, the politicians in our country, it's high time, because and it's high time people must be held accountable. The SUV Timbiri, those SUVs, how much do they cost? For what? As a minister in her portfolio. That is what we want to see, Putwamina. We don't even need a long investigation. Something very fishy. And also, is to take the minister to the ethics committee. Hold her accountable. There are many things we can do as parliament, even outside of the president doing anything. Kuna xirho xa huvo endla milawu xa Action SA loko ni nga hoxisi ne xi nga xi ya pfula nandzu mi lava ku achieve yini ku ya ku na ti-criminal charges? Ultimately, phela loko uri in the political space, fanele apply pressure on all sides. Yenza ku kuba na pressure on all sides for the president to act. Ayisunguli ku endla sweswo. We did that with other political parties. Got the Minister of Higher Education, the former Minister of Higher Education. Sweswo is the chief whip, deputy chief whip, ANC in Parliament. And so these pressures, they come from all sides. Yena, as a political party, we are saying, isungule kuvutisa the question before jump to the conclusions. The minister, all the minister had to do was so that's all. Otherwise, we were not going to be on her case. But it's just ilaka case because but as a minister in Parliament, lo angatibati rules. Lo angaba in Parliament for a very long time and a politician for a very long time. And so, in our view, as the Action SA was saying, every single political actor, anyone, long about kati politiki, atirela tikoraina, finally, they must be held accountable. I think that is the bottom line. And especially ka portfolio social development. You can imagine, we want to know what was that payment for of the two SUVs. Maka Putwamina, before I can even end. Maka ukume present. Lamina natukuma present. You get present, but we must declare. You must declare to Parliament. Kubanaka members' interest yawe. Kubana a copy. You must tell Parliament. Nkume present it was for this and this and that. Local parliament ifumela they can respond in a particular way. Lokubanga fumeli, they will put more questions to you. That is what every single member of parliament must do. Look, a minister is failing to do that. What do you expect the councillors to do? Labanga enda bale babatama in a different, less powerful position. We all declare, Putwamina, please take the time to look at Parliament members' interest on the website of Parliament. You will see, including the Deputy President, the President, all of us, we must declare the gift later the President later and for what purpose. Sesi Mkateko, sweswo swito. Loko ni languta sweswiwani. Ku ve na vanhu va nga vilela ni tshemba ku mi ta swi tsundzuka ku vileriwa hi timhaka ta digital vibes na leta swi khumba khale ka holobye wa swa rihanyo ivi va suka ka xitulu lexiya as the minister namuntlha loko ni vulavula na n'wina sweswi I chairperson ya swin'wana swa SALGA swa local government ivi ku ta ivi lava va higher education lava mi vulavulaka hi vona va suka namuntlha sweswi ni vulavulaka I deputy chief whip. So swa muxaka lowuwani a swi mi vilerisi tanihi van'watipolitiki ku a ni tivi loko ku nga va ku ri ku va mu komba ku hami mo hi susa hala hi ta ya hala. Yi nge tshiki Putwamina swi nge endleki loko hina hi ri ka palamende sweswi nkarhi lowu wa ti-digital vibes a yi nga ri kona ka palamende it's more than 5 years, maybe less more. We are only 5 years old as a political party now, as Action SA. Yes. You never take it, Putwamina. I political party have all never take a redeployment. Lokumono a ona asukaka one portfolio ava ambassador out of the public eye. Ningamboni ayale
Sweden, iba ambassador in Sweden. And so what we want to demonstrate is the political party, especially the political party, this ANC government, it's the political party and these things must continue to happen. And we are saying there's no way that Itatama, folder, the people of South Africa, because local parliament, we are there. Mandate no, we want changes. That is why over the political party South Africa, you can see even in parliament ANC it's majority as it always has been getting a majority, and so we need change. And I say, finally, it pressurize for that change. That is what we are doing. And the people of South Africa will see. You can see even Makaleya, Phala Phala. EFF has taken GNU to court. The GNU say because of why? Gravy train. We must be held accountable, including the president. And so that's what we are doing. It's our job as the opposition political parties. We must be held accountable, including the members. They must also be held accountable in the same way. Ngobeni lava aka Lerato Ngobeni kusuka ka Action SA elava va gimetsako xibolorero Xitsonga xitoloki umatwila ku khava ku yini kambe sweswi hi kumeni mahungu misava na Rulani Mzamani ungayelele eka Afrika wa vulavula ku pfala ka mina khalanga ta ku loko i ri na bindzu i nga navetisi i fana na wanuna loyi a gangisaka ntombi a xinyamini hi ku yi tsipela tihlo swi nge ku pfuni nchumu so hi pfulekile hi 2 minutes leyi nga sala hayi munhu ta vula malamo ku hi la ku va pfuna va nga fani na wanuna wo gangisa hi ku tsipa tihlo a xinyamini a va hi kumi ka sales@munghanalonene.co.za yeah maswa amela ku humelela ka ku gangisa ka kwini ku mitsipa miri a swinyamini mitsipa ra tihlo boxa Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula ungayelele eka Afrika wa vulavula ani kombela nina xikombelo ka lava va nga na magaliyoni ku ri va ta na magaliyoni ya vona va khura police station ya Saselamani ku akwa rivala ra mitlangu laha nchumu lowu le ku hi pfuneni ka nchumu bote nchumu lowa wa police station ya a wu le ku hi pfuneni bote va magaliyoni a va susi muako lowa kumbe ku va satellite ya Malamulele bote kumbe xani hi nga kota ku pfuneka i police station ya njhani ya vhene yin'we i police station ya njhani ya mulavisisi wun'we wa milandzu i police station ya njhani ya maphorisa mambirhi xitichi hinkwaswo lava va ku va ka va tirha kwala i police station ya njhani ya ku loko u ku mani u ni bini ku rhanga wa maphorisa va ku luya vhele u hanyisa swona khale a va ba luya Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula sweswo mingisero Munghanalonene FM inhungu timinete ntsena kupela awara ya 10 kahlekahle sinkaye timinete kupela awara ya 13 nokona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghanalonene FM makomba ndlela sweswiwani hi lava ku bula na Dokodela Tsietsi Ramathekisa advocate Tsietsi Ramathekisa hi bula na vona la hi languta ngopfu ka timhaka leti ti nga va kota ta ku va economic freedom fighters va ze va ya byeriwa ku hayi mi nga vileli n'hweti leyi hi ta mi nyika xiboho xa court kambe xivutiso ku ta va ku kahle i mhaka muni leyi nge le ku lweliweni leyi a constitutional court se mhaka leyi nga ta va kha hi twa kusuka ka vona Dokodela advocate Tsietsi Ramathekisa kuna kumbe n'waneni rhumela hungu la i ri vanhu va tekiwe hi Mphogori a Kruger National Park va hetelela va ya tlela nhoveni va tsundzuka mhaka leyi ya ku huma hungu ra ku le ku laviweni ka helicopter ivi va ku a yi kumeki yi humeka rada ivi jikijiki va ku yi kumekini na vanhu va ku va kumekini ve ri vanhu va tlela nhoveni va teke hi Mphogori mawuta wa Mphogori a ni to fika njhani ka ku va ku i Mphogori kambe i muyingiseri n'wana nga ni rhumela la a kombisaka timhaka to toleto hi ndlela yaleyo se a ni tivi ku n'wele ku mi landzelela xitori lexiya mi vone yini hi xoho xitori xo lexiya loko hi kha hi vulavula hi timhaka ta xihahampfhukaphatsa
lexiya xi nga hetelela xi laviwa ivi va ku hehliwa ku xi nyamalarile kasi vanhu va lo fika va xi paka va chika va titlelela ndlela yaliya se timhaka tin'wana leti kumbexani hi nga tsakela ku twa n'wina kumbe angula mi ku yeni hi ta bula hi teto na tin'wana timhaka endzhaku ka loko ni ta va ni hete ku bula na dokodela advocate Tsietsi Ramatshekisa hi ndlela yaleyo loko no kota ku va hi bula na vona hi ta kota ku yi teka kusuka kwalano ivi hi twa ku va ri yini vona kahle kahle hi ndlela yaleyo se hi ta kota ku va hi ya mahlweni na wena kwala ka u nga kona nomboro i 0860 002543 twana la laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona so mingisero mkara lona FM amkeleni dokodela advocate Tsietsi Ramatshekisa Ntukulu loyi Ntukulu nhlaka malume mijani ipfukile mijani na ipfukile na tshemba na vayingiseri va pfukile hayi ku fika hi sungule nongonoko lowu va twala va ri right a ku se twala loyi a komba ku a ri na xiphiqo a hi khenseni ku lo nghena van'wani va ku va vulavula hi timhaka ta makhadi mara hayi swi lulamisini swi tshamisekini a hi ngheneni ka leyi nga mi kombela ku hi ta bula yona Ntukulu wa mina a khensa swinene loko mi tiki nkarhi wa ku va mi ta kota ku va mi burisana na hina va economic freedom fighters va ye a khoto ya vumbiwa va ku hi byeleni ku mi ta xi humesa rini xiboho xa n'wina ivi va byeriwa ku kwala n'hwetini va ta xi kuma kahle kahle a hi sunguleni swi suka kwihi va economic freedom fighters va lava yini ka khoto ya vumbiwa a hi sunguleni laha ku mi ta tsundzuka ku tikhoto leti hi nga na tona kumbe huvo ya nawu ti ndleriwe vaakatiko nakona constitution leyi hi nga na yona ya hi pfumelela ku va hi kuma vuahluri hi ndlela leyi yi fambisanaka na vumbiwa nakona hi ndlela leyi yi va ku yi ri ndlela yo hatlisa se loko ku ri ku munhu u ya ka huvo ya nawu kumbe a court a fika a endla xikombelo kumbe a yisa mhaka yin'wana na yin'wana leyi a lavaka ku yi nikiwa vuahluri ivi yi hlwela i na mfanelo ya ku tiva ku hikwalaho ka yini swi ka swi hlela hi ndlela leyi se va economic freedom fighters va vuye va ya a constitutional court a khoto ya vumbiwa va hi ndlela ya ku tsala papila va ka va vutisa nkulukumba wa vaahluri kumbe chief justice ku hikwalaho ka yini xiboho xa nandzu lowu fambelaka na phalaphala mi ta tsundzuka ku hikwalaho ka yini u teka nkarhi ku judgment ya kona yi humela handle mi ta tsundzuka ku mhaka leyi ya phalaphala hi mhaka leyi yi nga milon'wini ya van'watipolitiki swinene i mhaka leyi fambisanaka na matikhomele ya president hi laha ku nga fika ku yiviwa mali kumbe ku kumeka mali hi currency ya le handle kumbe ti-dollar leti a swi twala ku veri a ti tumbetiwe ehansi ka sofa kumbe endzeni ka sofa hi ndlela yeleyo kambe xilo xikulukumba i ku veri a ti nga declare-wangi kumbe a swi nga fambisangi hi nawu ku va mali leyi ya le handle yi kumeka yi kumeka laha yi nga kumeka koho kumbe president na yena a nga va a tshove nawu kumbe vumbiwa hi mhaka ya ku tinghenisa eka timhaka ta mabindzu a ri president se mhaka leyi i mhaka leyi yi nga ya a constitutional court ku va kota ku tiva ku president a nga tlulangi nawu na a nga tlulangi vumbiwa na loko a tlule vumbiwa khoto leyi yi fanele yi swi humesela erivaleni se xiboho lexi a xi ka xi hlwela swinene mi ta tsundzuka ku i mhaka ya khale nakona nandzu wa kona wa vugevenga lowu fambisanaka na nandzu lowu wu busy wu le ku ngheneni a court vanhu va kona va nga khomiwa na hambi ku ri ku a wu se fika kwihi kambe i nandzu lowu wu nga a court se leswi endlaka timhaka sweswi i ku chief justice va hlamurile va hlamula vandla ra EFF ku xiboho lexi xi ta huma ku nga ri khale nakona xi le kusuhani no hetisiwa xi nga huma kumbexani kwalaha ku fambeni ka n'hweti kumbe ku nga si hela n'hweti
ku ve leswi swi laviwaka ka vula i ku president va nga va tlule nawu kambe ke xivutiso ku ta va ku hi koka khoto ya le ntsena la swi nga laviwaka kona na ku nandzu lowu loko wu ahluriwile kumbe wu avanyisiwe hi khoto swi vula yini mi ta tsundzuka ku xiboho lexi xi fane xi ya laviwa kwala ka khoto leyi yi nga yingisela nandzu wa kona swi nge endleki ku va ya ka khoto yin'wana va fika va ku hi lava xiboho lexi nga endliwa hi khoto ya vumbiwa va fanele va ya ka khoto yaliya kambe na hambi a ku nga ri ka khoto yaliya a ku ri ka hayi khoto yin'wana na yin'wana a va to vona ku va swi endlisa ku yini va nga tsalela judge president wa kwala ka khoto yaleyo kumbe va tsalela yena chief justice because mi ta tsundzuka ku chief justice hi yena a nga nhloko ya swa tikhoto kumbe la tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga hi yena a fambisaku tikhoto hinkwato hi yena a fanele a vona ku tikhoto hinkwato ti famba hi ndlela leyi yi nga yona na koho vaahluri va endla ntirho wa vona hi ndlela leyi va fanele va endla yona swiboho swi huma ku ri na nkarhi kumbe a swi hlwerisiwi ku swi huma se loko xiboho xi huma xi kumbexana ni swi veke kahle ntukulu a ni hina swa nawu vhele hi hume hi festere futhi no nghena hi nghena lava ku twisisa ku a ni loko munhu a ya khoto i lava xintshunxo mi swi vitana yini relief i relief ya njhani leyi nge le ku laviweni sweswi namuntlha mi ta tsundzuka ku relief yi kulukumba i ku langutisa ku president a nga tlulangi nawu na kumbe a nga tlulangi vumbiwa na loko ri ku swi kumeka ku i tlule vumbiwa mi ta tsundzuka ku hi hala tlhelo ra tipolotiki swi kona leswi swi vitaniwaku ku i mhaka ya vote of no confidence mi ta kuma ku va swi kota ku va tirhisa xiboho lexa court ku va kota ku famba va ya sungula process kumbe va ya sungula mafambiselo lama vitanaku ku i vote of no confidence a palamende kambe sweswo swi endliwa a palamende hi mavandla ya tipolotiki na koho va ka va langutise mafambiselo ya palamende hi le tlhelo okay se a hi mhaka a hi xiboho lexi xi fikaku xi teka munhu xi n'wi yisa khotsweni kumbe xi lavaka ku a khomiwa a hi xiboho lexi xi fanelaku ku xi ku khomiwa munhu kambe ku hlamusela ka mina loko mi ka ni ya hi vuenti mi ta tsundzuka ku timhaka leyi ta phalaphala kumbe loko mi nga se kumbe loko mi nga se hlamusela ntukulu imani ni sungula ni basisa lexi ku xi nga mi kavanyeti mi ta hlamusela hi kenta ya mo ni khomela ta laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona sweswo mingisela Munghana Lona FM na ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM ku haxela wona Twitch Xitsonga xa hlaluko so sungula nhlekani lowu 20 minutes ntsena ku bila ora ya 13 a hi tlheleleni ka mutivi wa nawu dokodela advocate Tsietsi Ramatshekisa hi le ku buleni na vona hi timhaka ta xikombelo lexi nga endliwa hi va economic freedom fighters eka khoto ya vumbiwa va nge ri se swi hlwele ngopfu se va nge ri hakho mi ta kuma mbuyelo lowu ta vuya ku nga se hela n'hweti leyiwani hi ndlela yaleyo ntukulu ni khese swinene loko mi ni khomerile a ma hala ku hlamusela loko ni ta va ni vutise ku i xikombelo lexi xi hetelela ku xi yisa munhu a khotsweni ke se mi ku mi lava ku hlamusela hi kenta a na lava ku hlamusela ku ya hi vuenti ku mhakankulu hi yoho ya matikhomelo ya president kambe la a khoto ya vumbiwa lexi xi nga ku langutisweni ngopfu i makhomele ya palamende eka ripoto leyi yi nga fika yi votiwa a palamende mi ta tsundzuka ku kundliwe loko ku ndliwa mahungu yo lava ya fanele va lavisisa matikhomelo ya president va sungula va endla ku na fambiselo ra kona ra ku kumbexani va nga hlawula komiti kumbe va hlawula vanhu lava va nga ta langutisa matikhomelo ya lama kambe va ta humesa ripoto leyi hi yona leyi va yaku va ya yi vhotela a palamende kumbe va yi langutisa ku va yi pfumela va yi amukela kumbe a va yi amukeli na se eka mhaka leyi ku ve na ripoto mi ta yi tsundzuka leyi
a yi rhangeriwe hi un'wana wa vaahlori va khale va constitutional court. Ripoto leyiwani yi fike yi kuma ku president a va vangi kumbexani na a va na matikhomelo ya kahle loko swi ya hi mhaka ya vumbiwa kumbe va tlule milawu leyi fambisaka matikhomelo ya vona. Kambe ripoto leyi yi fike yi votiwa kumbe yi voteriwa ku a yi amukeriwi. Hi laha va economic freedom fighters va nga teka mhaka leyi va yisa eka khoto ya vumbiwa ku yi langutisa ku hi mpela palamende yi fambise kahle mahungu yo langutisa ripoto leyiwani na. Se xiboho xa kona swi vula ku loko xi vuya le a khoto ya vumbiwa xi ta va xi kha xi vulavula ku palamende yi fambise kahle kumbe a yi fambisangi kahle na ripoto leyi yi nga voteriwa loko ku ka ku langutisiwa matikhomelo ya president. Kambe mhaka nkulu andzeni hi yo mhaka leyi ya Phalaphala FM mi nga hi katsi hina vahlangani va vaxa nghenelo ka sweswo. Tseleni advocate kasi okay sweswiwani ku matsundzuka leswi swi nga ringanyetiwa hi lava sweswi ku nga deputy chief justice Dustin Mlambo loko va vulavula hi timhaka ta ku kumbexana yin'wana milandzu a yi nga fanelanga yi nghena khoto hi mhaka ku swi hlwerisa ku tengiwa ka milandzu. Laha ka khoto ya vumbiwa swiboho leswi swi hlwerisiwa hi yini kahle ku na backlog ku endleka yini? Ku va ka a ni nge tivi ku swi ta va swi endlisiwa hi yini hikuva ngopfungopfu loko hi langutise nandzu lowu mi nga kuma ku yi kona milandzu yin'wana leyi nga tengiwa swiboho swa ku swi huma hi ku hatlisa. Lowuwani a ni tivi ku xivangelo ku ta va ku ri yini kumbe a ku ri yini. Hi swoho milandzu yin'wana ngopfungopfu loko hi vulavula hi khoto leyi ya vumbiwa a hi vulavuli ngopfu hi yona milandzu leyi fanelaka yi ya ka mediation. Mi ta tsundzuka ku khoto ya vumbiwa a hi khoto yo sungula kumbe leswi hi swi vitanaka ku court of first instance. I court leyi yi langutisaka milandzu leyi yo tala ya kona yi va yi hindze ka tikhoto letin'wana. Ko va milandzu liya na liya leyi yi nga ya vumbiwa nakona yi nga milandzu leyi mi kumaka ku rixaka ri lava ku tiva ka yona kumbe yi tlhe yi va ya xihatla. Hi yoho leyi yi ya ku endliwa xikombelo yi ya straight la ka khoto leyi ya vumbiwa. Kambe milandzu yo tala a yi sunguli kona yi sungula ka tikhoto ta le hansi yi ta ku ka yi yi. So mingiselo mngana lona FM makomelela dokodela advocate Tsietsi Ramatsekisi. Dokodela kesi nkarhi wa n'wina vana na siku lana ku dya ku engeta. Nkenselo swinene na n'wina vana siku ra kahle. Inkomo ntokolo a khensa swinene. Dokodela advocate Tsietsi Ramatsekisi va kha va gimeta bolo ra vona. Sweswo swona kusukela sweswi ku fika ka awara ya 2 na ku twa we. Nomboro ile 0860002543 u kandziyisa rito ka 0657443911. Kambe sweswi ni ri ntsakela ku twa wena ku ka timhaka hinkwato leti nga ku andlalala to wena u angula ku yini ke nhlekani lowu hi ndlela yaleyo. Na engetana kambe riqingho 0860002543 na ri teka riqingho rero ntaka leswi. 30 wa masiku yo tlangela ntshunxeko. Ina leyi i n'hweti ya kona. 32 wa malembe hi kume ntshunxeko. Afrika-Dzonga tlangela ntshunxeko wa wena. 61 ya malembe ya vuhaxi. #handlandlamuka munghana na FM makombandlela. Ungayelele eka Afrika wa vulavula. Mara n'wanuna luya leswi ni n'wi langutise swoho swi n'wi tsandzile ku ri mali liya yi teka ene a va nga swi tivi swa ku ri na khuluma xichangani me va me i munhu wa mulungu. Se a ni va twa va khuluma ku n'wansati loyi the way a nga yi langutisa swoho swi nge koteki leswi swi makaka hi kombela ku ri u n'wi nyika passport ya yena a famba. Va hetisela va nyika passport liya hi ku tidili ta vona se ni a ni ti langutisile ni swi vone hi matihlo ya mehe hi ntiyiso swa humelela swilo sweswo. Se ku vula ku sesi wa mina mi ta ni byela ku n'wina miri ba n'wina yini mulungu? N'wina muyini? Me ni mulungu ni hafu mulungu hafu munhu wa ntima ya. Iyo Xitsonga mi xi tivela ku? Ni swi dyondze ntirhweni loko ni tirha na vanhu va ni dyondzisa a ni swi koti kahle mara na dza.
palamende ya rixaka leti Afrika wa vulavula. Loko ka Afrika wa vulavula a hi ku tweleni mingiselo me titwile timhaka ta tiko leti hi nga vulavula hi tona. Nomboro hili ya 0860002543 hi ndlela yeleyo a hi ku tikumi angula mkwini hi kota ku twa tlhelo ra n'we ra timhaka ku ya hi laha mi lavaka ku va mi angula ha kona. Nomboro 086033 0860 002543 i timhaka leti hi nga tsakelaka ku twa n'wangulo wa n'wina a tona. Mi swi twile ku sukusela loko hi sungule nongonoko hi vulavurile timhaka ta vukona bya xitirhisiwa lexi ya vengeri xi ta pfuna ku xiyimo xi fambisa ku yini hi tlhelo ra timhaka ta ku lwisana na mavabyi ya AIDS na switsongwatsongwana swa HIV. Miri yini mhaka yaleyo hi la ku twa na n'we mi angula ka tlhelo rololero. Xin'wana ti nga ta tlhela xi pfuna nakambe i timhaka leti ta va Action SA na vo va le ku vileleni ku ri hayi holobye va nyikiwe tinyiko leti ti nga hlamuseriweki ku ti le kwini na ku a va le ku vuleni nchumu hi tona leswi swi nga fambelaniki na milawu ya huvo ya endla milawu. Se na sweswo hi lava ku tatwa ku n'we mi angula mukwini hi swona. Mbatwili advocate va kombisa timhaka ta ku veri xiboho xa le khoto mayelana na leswi nga humelela ka purasi ra president ra Phalaphala va ta swi nyika xibumabumelo swolexo ku nga se hela n'hweti leyi. Se hi mhaka yaleyi lava ku twa n'wina ku mi angula mukwini. Se nomboro yaleya 0860 002543 hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini ka mhaka yeleyo hi ku swi na nkoka ku hi twa tlhelo ra n'we ra mhaka hi ndlela yoyeleyo. Ni ri nomboro nakambe i 0860 002543 na tsaka ku va ni nga twa mhaka yeleyo ku endla leswaku hi ta kota ku twa tlhelo ra n'we ra timhaka ri fambisa ku yini. U kayelele eka Afrika wa vulavula. Ahe minjhani Botpete na muhumelerisi kwalano. Hambileswi tinhlokomhaka na nga yi twangi kahle mara ni twe nga ri vulavula hi swa ka government. Hayi mfumo wona wa hi hluleka. Hala hina hi tirhelaka kona futhi hina hi tirha na majambu hi tirha leswi swo responda. Tivhene leti hlanganaka to na ta maphorisa ti one eye man ti layi ti tihlo rin'we loko hlangana na yona a wa ha swi tivi wo fane paka asayitini i nyiza hi hindza a wa ha swi tivi no yi famba asayitireni phela hambi xithuthuthu hambi yini loko hi hindzini kuma ku i vhene. Palamende ya rixaka leti Afrika wa vulavula. Ai kumbe toko mhaka ta mahungu ya misava ya mbirhi kusuka kwalano hi teka riqingho rero ka 0860 002543 xiyimo lexi van'wani va hlanganaka na xona laha handle va ngeri vona va ha swi tivi ku va ta ku vhene yindzisa kwini. A ni swi tivi ku timhaka ta ku lulamisa switirho swa mfumo swi fike swi onhaka kwihi. Mina laha ni tivaka swi nga fika swi onhaka kona i ku nyika vanhu vo ka va nga swi koti. A ni mi ndle tithendara ku na vanhu va nga swi koti ku lunghisa swi tiva ku va swi koti kambe va swi vona va kha va lunghisa timovha ta mfumo. Loko u languta swi tiva ku va nga swi koti lowu ku ve a ku ri na vatirhi lava va tirha ku va na tigaraji ta mfumo. A ni swi tivi hikokwalaho ka yini leswaku swi tikomba ngeti ku mfumo wu fika wu teka xiboho xa ku fanele ku va na ndlela ya ku kumeka van'wani vanhu va nyikiwa mali. Loko ku ri ka hi sweswo hikokwalaho ka yini vanhu a ku ri na tigaraji ta mfumo laha vanhu va tirha mfumo ni ku fika ra vuntlhanu hi holodeni va ya ku wiseni timovha ti lunghisiwa. Sweswi wona mi vitana munhu mungu nyika tenda ya ku hi ta hamba mi lunghisela timovha. No hina ka hi jikajika hi hlangana yena a swi tiva nga swi koti ku lunghisa timovha mara mi nyike yena timovha ti tlhela ti nga humi ku tlhela ku nga vi nandzu. A hi twene ku mahungu ya misava awara ya mbirhi ya ta emisekweni ta twa n'we ku mi angula mukwini kambe a hi sunguleni laha. Mahungu lawa ya hisaka uma kuma ntsena eka Afrika wa vulavula. A hi ku tumingiselo mina 0860002543 tato timhaka tin'wana ti nghenaka hi teta ku dlawe socha se masivona ku loko mi teka masocha ma yisa ka tinyimpi teti ta kwala switandini se mi delerisa masocha ma va mhaka kona se mi delerisa masocha pe se swi vula ku nxiximo luwa hinkwawo wu hetelela wu nkwe loko se xiyimo xi kutani kambe mi tweneni mingiselo mina 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni tirhi timhaka hi totoleto hi la u tatwa un'wana ni rhumela hungu la a ku hey lagiyani i vuwalawala ha vanhu va nga mbala mihlovo luwa wa xitshopi
va EPWP i tanani mi ta vona ve ri vuwalawala se i nkarhi wa kahle lowu wa ku ngopfu lo a hi nge ya ku va mi khansela Thandi Zitha kumbe tatana Vus Khoza loko ko va mi a ni vheta ni va komba loko hey kuna leswi a hi lungiseni na laha a hi lungiseni na laya ku ve ku sala ku lunghile loko va famba ma vo maka ko va kombeni hinkwavo ma komba no hala ti F kuna kun'wana ku kala karata ko timhaka ta nkululu sweswo swa ku taniya timhaka leti ti nga hetela ti pfuna mingiseri ku ya mahlweni kama hi mitsoneni va ka hina nomboro i 0860002543 un'wana hello nhleka papa mi mpfukile bote hi pfukile hi nga vona bote hayi mpfukile mbalala na duza la freedom park bote dana na ta nghena ngopfu ka leya ya injection leyi nga kumeka ya la injection ya na ta va yi pfuni swinene kambe xiphiqo hi la ku kambeliwa la wapsata siku leriwani ka boja botseke leyo kambeliwa loko a ku ri ku swi endleka va ku no ku ya kambeliwa va ka mhani ntsena a swi ta olova ngopfu leyo kambeliwa botseke ku ta va tirha yona injection a yi lava kinga leyo kambeliwa ku fara ku sungula ku munhu a kuma ya injection ya kona se xiphiqo yini kwalano loko mi fanele mi kamberiwa ku ka pochapochiwa kutheta a hi ku tshembi a ni swi twisisi ku mbula yini ku vocavoca mbula yini botheta a hi mankahle botheta a hi mankahle n'wina na vamani fambani fambani a ku lalaka yi a ku lalaka yi va kahle hi mankahle a hi mankahle n'wina mani hina hi mankahle ku fa hina xiphiqo hina futhi no ya kamberiwa a hina xiphiqo kambe na yo injection ya hina ntirho na yona ma vo maka ko kambe n'wina mi nga va ku mi ri na ku tsakela na ku lava ku ta va kamberiwani hi kota ku mi kota ku hlayisa rihanyo mi hlayisa na varhandziwa va n'wina hi ndlela yaleyo a hi amukeleni n'wana mingiseri no nhlekani a ku na munhu la 0860002543 dokoroko eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela a hi ku twimingisero mina ku n'wangulo wa wena wu ri yini hi kota ku ya mahlweni na bulu leri a swi koteki a hi amukeleni n'wana mingiseri nhlekani bota mina hi pfukile n'wina mi njhani hi pfukile a kenza no ta hlamula boti lava nghenaka la a hi kambeliweni boti kambe loko mi chava i swa n'wina ku chava kambe ku va munhu a kamberiwa is 100% okay so na swi vona ku vavanuna vo tala va le ku chaveni so kambe loko a ve tirhi vavanuna loko mi nga ku kamberiwa tanani ku na ti-six pack a mi ta vona layini ya yo va ta kuma na ti-hunters dry ti-black label tikhasela a mi ta swi vona ku ri ya vanhu ku kamberiwa se va swi lavaka na sweswi a va komi nchumu mavo kambe n'wina mi fike njhani ka ku vitana mavito ya mabyala loko mi lo kamberiwa mi ta kuma byala a mi ta swi onheke ku loko se mi va navetisela mi va mi kamela ku fika kwihi kwala hi mina ni nga swi vekangi kahle a na yi papa kwala ka ponjane mavona so mo yize van'wana vo tela no inkombo ta mitwa 0860002543 ina vona ku Afrika wa vulavula le ka Munghana Lonene FM makombandlela la ku ta twa ku mi angula mu ku yini n'wina mi khometi timhaka yaleyo mhaka hi kota ku va hi vona ku ku endleka yini ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka leti ta yo injection leyi na kha na vula ni ri injection loko yi ta kota ku mbuyerisa swi kahle a hi amukeleni n'wana mingiseri nhlekani Inhlekani KPM minjhani? Pfukile minjhani n'wena? Hi pfukile. A kenza. Ni vulavula na mama Khanyisa la ka Chavani. Inkomo sisi. Lo nghena na leya Jackson. Ku fika ka yona Jackson hayi amukela swinene. A swi ta pfuna eka swo tala hi ndlela leyiwani. Loko a ni ve ri Jackson leyiwani before munhu a yi tirhisa i fanele a rhanga a chekiwa.
so hikokwalaho ka ku na vanhu vo tala lava chavaka ku ya chekiwa for xitsongwatsongwana xa HIV. Leswi swin'wana ta kuma ku vanhu lavawani va swi lava ku tirhisa Jackson leyi. Sweswo swi ta va na ti-advantage timbirhi. Loko munhu a ya chekiwa a kuma ku i hava and then i ta sungula ku tirhisa Jackson. Loko ku ri ku a ya chekiwa a kuma ku i na xitsongwatsongwana ku fika kwalano munhu yaloye i ta vhe a kuma treatment and then xitsongwatsongwana xa HIV a xi nge hangalaki ku ya emahlweni. Kambe ku ta eka yona injection leyiwani laha va nga ta va kha va yi tirhisa tanihileswi mathebula va nga vula ku vanhu a va yi tirhisi hi vutihlamuleri va nga ti hangalasi hi ku injection leyiwani a yi siveli timhaka ta swa masangu and then swi ta vula ku vanhu a hi tirhiseni mara hi tlhe hi va hi kha hi tisirhelela hi ku mbala jasi ra mukon'wana. Se swi vula ku yini kwalano miri munhu ya chava injection a tlha a lava condom hi swo vula so? Jackson a ni yi ta va yi sivela ku hangalaka ka xitsongwatsongwana xa HIV mara vuvabyi bya masangu yona a yi siveli. Se loko ku ri ku munhu o va kha a nga tirhisi jasi ra mukon'wana swi ta vula ku mavabyi lamaya ya masangu munhu i ta makuma. Leswi n'wina mi vulaka swona i ku va i ri na injection ya ku va yi ku lwisana na ku hangalaka ka xitsongwatsongwana xa HIV a swi ku ndzi ku evetwi nga ri hlayisekile ku mavabyi laman'wana wona ma hata ku kuma wona. Ma hata ma ri kona mavabyi ya ta masangu. Ku ve hi fike njhani ka ku patsela hi munhu a thothala fambala hi fike njhani hi ku hi fike njhani tanihileswi mi nga hlaya khalanga mi ku leswo be faithful munhu o yi vulavula hi nomo ku na ti-temptation laha handle lawani ma swi vona swi veka ri kahle mi nga ku ti-temptation swi veka ri kahle ku na timbilu laha mina timbilu ku na timbilu ku na miringu ma ringeka ngopfungopfu n'wina va ka bava mi ni khomela ka bye mani ya mavhengeleni nkomsi bye ku lahlekeriwa hi Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni hlekani. Sweswo mi ngisera munghana Lonene FM makomendele 19 timinete ntsena a yi se ba awara ya mbirhi ehenhla ka nhloko mahungu emisava hi mi tisela ku wona ivi kusuka kwalano nongonoko dzumba na mina loko swo famba ku ya hi laha swi nge ri kunguhatiweni ha koho hi ta mi tisela nongonoko Afrika wa vulavula kusuka ka hi le kwihi kambe leyi ka Mahumani Minduku ta mi tisela wona nongonoko mativani ta mi tisela wona nongonoko wolowo kwele kambe sweswi a hi amukeleni loyi mi yingisera hlekani. Aye Buthlet. Papa mina. Sifukile na Afrika hinkwayo ku angarhela. Hina ku pfumela ku hlayisekile ko va na xiphiqo xa ku a Burkina Faso ne le Zimbabwe va tikomba se va kha va fambela tlhelo na timhaka ta xidemokirasi. Buthlet ni lava ku nghena ka vuyeni lebyi kona la Giyani hi mahele ya vhiki la Giyani Stadium. Okay. Loko va ri busy na ku lunghiselela vuyeni lebyiyani ni sure ku ri xirhambo xi fikini ka timasipala ta Collins Chavani na Mopani. So xiphiqo lexi ni nga na xona i ku xana va chekisisini ku ri vanhu lava va nga va rhamba va ta kota ku fikelela leni na hi ku hi na xiphiqo xa mapatu. Ni nga nyika xikombiso hi mina ni tshama ka Makhasa A1 hi na xirilo xa ku a hi koti ku suka ka Makhasa hi ya Thohoyandou kumbe Avuwani na ka patu ri tsemekile a Madoni a ku fambeki hambi ku ri muganga ya ka vo Madobi a ku fambeki. Se ni loko va endla ti-bus route leti a va chekisisini ku ri vanhu lava va ta kota ku fika lava va hi rhambaka kona na hi ku mapatu a ma le ku fambekeni. I xivutiso lexi a ni ri na xona ngopfu xexo. O va mi rhambini na kwahala ka Madobi? Kwahala ka Makhasa bus route yi vulini ku ta ku Madobi Makhasa Sundani Davani ku ya vo Mabibi a ku fambeki ku tsemekile. Madoni leyi vulavulaka yona na n'wina ma yi tiva Buthlet loko ku va na mvulavuleli wa NEC last i ku khumbenyana a huma a ku fambeki ku critical. Se a yi tivi ku xifambo lexi nga ta hi teka hi ya Giyani xi ya ta hi kwihi ka nkarhi wa sweswi. Hayi n'wina mi tekiwaka na va lava mi tekaka hi va nga ta vona ku sindzisa ku yini hina hi ngheni helo kwala lava ku va swi vona loko va fika la ka Makhasa ni ta va ni yimi xitichini mina Botville ni ku a ri hayi bazi ri ni fikisa Giyani a Madoni a ri hindza ni tivi ku ri ta endla hi kwihi.
Nemetweni. Thank you, Papa. Hayi na sweswo swa n'wina sweswi na hi ngheni kwalani na hina ku mi rhambiwe kwihi swa n'wina hina ngheni hina laha hi nga koho hi ku hi lava ku twatwa ku n'we mirhi yini ku fana na loyi nhleka hayi butpeti njhani uta mina hi pfukeni n'wina minjhani hi pfukile a ni la ku vulavula hi leyi ya le Giyani leyi ya ka ANC ku ni twa nga ri vanhu va veka ti-complaints ta vo ka ndhawu ya wrong hi nkarhi wa wrong because loko ni langute kahle ANC ya ku celebrating ka swilo swa yoli ende ku na ti-process ta ku veka swivilelo eka timasipala mo especially loko swi ta ka mhaka ya mapatu na civic delivery ku angarhela so ni twa nga ku loko va yimela ku va na event yo karhi ku va va na ti-complaints hi mhaka ya vukorhokeri etikweni ku ta va problem because loko mo languta me ni tshama nkonko hi nkosi wa kulukumba titumbuwini ku ve na patu rin'wanyana ra hila Bindzelani ri tliniwe fast ri lunghisiwa ku va right ku kala na pothole na yin'we mara loko mo languta patu ra sweswi Butpeti ra chavisa a santswe loko ri tshika hi ndlela yiliya va nga endli nchumu because sweswi ri west leswi a ri so so manta ku vanhu va sukela ku languta ku loko ku ta vanhu lavakulu va ANC kumbe va government va lwisana na vukorhokeri eka ti-local government ta vona ku fana sweswi ya ka local government mara munhu ya vhotela for example Nelson Mandela kuve laha ku ya khoma Gulani la ka wa Mani Mandi wa 19 maso mara ya votela swilo swa ku swi le kule na leswi swi fanelaka ku swi endleka la ka a nga a tshama kona so a ni ku vanhu a va languti ti-process ta ti-complaints ku okay endla njhani loko la kaya ku na ti-issue ya kwihi ka masipala endla njhani because loko va yimela sweswi ni vona va le complaining left right and center hi mhaka ya ku vanhu va ta va vulavula leyi na mubyela va ta yingisela and then va famba a ka na lexi va nga ta xika kambe mi fika njhani kwalani ka ku va ta yingisela va famba mi swi tshaha swi ka swi suka ka matimu wahi swi endlekile before Butpeti swi endlekile ve na ti-president leti nga ta mugangeni wa hi fika hi raise ti-issues ku fana na issue ya le tivumbeni nkonko hi kombele ka ku hlayanyana ku ri why va nga teki because tani i ndhawu ya agriculture and then why va nga teki xikolo lexiya va xi endla xikolo xa agriculture maswona already ku na vanhu lava va endlaka farming maybe va endla farming ya va producer matandza n'wana producer tihuku etindhawini ta vona va nga teki va nga endli xikolo lexiyani va xa agriculture va dyondzisa vanhu lava ku ya hi skill lexikulu and then va kota ku va nghenisa ka market wa right hi ndlela right leswi raisile sweswo a va za va hlamula na sweswi maswona so ku ze ni vula leswi ku swi tele Butpeti ku hlaya so ku ta va ku ri nkarhi kahle swi tele leswaku va fika va tshembisa swilo va hlamusela ku hawa hi twile va tlhela ndzhaku ya swi vulavula and then from there ka ha ri na nchumu lexi tolaka so manta ku va tshikelela lava nga le kusona vona va nga va votela voho loko ku ri na swin'wanyana swi va tsandzaka va ta le henhla ka mfumo wa le xikarhi kumbe ka national Nemetweni thank you inkombo ta mina 0860002443 nongona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomandlela 12 timinete se ba awara ya mbirhi maunga msava na Rolani Mzamani landa ka swona miya kana kona ko dzumbana na mina hi ndlela yo le aya mkeleni n'wana mingisere lo nhleka aye kalanga papa minjani na e ba tome ngo bona awa bukele mina ni la ku angula eleya Giyani no khesa ku ntina un'wana wa mingiseri na ya angena a yiveka ku ho complaina mahala vanhu lava vota ku celebrate na va telangi ku lunghisa ti-problem ta hina kalanga timhaka ta ni nga vulavuli ANC ri yoxe kahle tipolitiki kahle I think
va fiki ka stage lexiya xa ku a ha hleketi or a ha voni so eko ni vutisi i question yin'wana ni nga luku itolo kumbe tolweni khambi vulavula na van'wana kwala va ku yimela timhaka ta tintsanana Kalanga swi nge koteki ku hi minkarhi hinkwayo vanhu loko va strike ku va na mali ya ku endliwa xilo lexi se va strikela ku xona loko vanhu va strike patu ra lunghisiwa mara va kha va kaneta mhaka ya ku swilo leswi lunghisiwa hi ku vanhu va strikeile swilo leswi lunghisiwa hi ku kule kusuhana na ku vhota mi va vutisini kwalano ku swilo leswi why swo kotlana na va ku mhaka ya swona hina hi teliswa ene mara tiyisiwa mhaka Khalanga i ku vhele va swi tiva ku sweswi ve le ka bench ve le ka problem ya ku a va sure ku swilo leswi i Limpopo kumbe Giyani nga va komba swona ka ti-election leta ta national sweswi ya va veka ku because ANC a ve le ku cinceni ka nchumu Giyani West because na mina ni hinda hikwalaha Giyani most of time na sweswi resekile ni hindi hikwalaha patu leri ro ta hi le palamende mi huma mi ya ka Thomo loko ma ha ku huma la Giyani a ri fambi a hi patu ka ndzi xa ri xo famba movha ko va ku u to yini ku fa wa nghena dorobeni Giyani mara a xi fambeki total so ti-politician ta hina Khalanga a wu ti hanyela Khalanga mina na tsaka loko vanhu va ta nyika swikombiso mingisero wa mina kambe loko mo nyika xikombiso hi laha na ku tivako hi mi va mi ti hoxerile hi ku sweswi van'we mi nyike xikombiso hi patu ra ka Thomo a ni tivi kumbula kwihi la ri nga fambekiki hi ku ni ri tiva kahle patu leriya loko mi ri kwihi mavona ku mi hundza ka mi nge mi lava ku huma Giyani ya ka Thomo mi hundza palamende mi jika laha robotweni mi jikela ka left ku na stop sign laha loko se mi jika laha ka stop sign lexiya se mi kha mi mi ya ka Thomo kwalaha ka ndhawu nxixiya hayi so kwalano vula tiyisi ku laha ka intersection ya ku patu ri hindza ri ya ti ri jika ri ya ka Thomo laya ni himpela na mina misava magoji ni voni sweswi loko ni vuya sa ku ngheniwa hi laha ka gravel mi ya ma joyina nyana hi le matweni nyana laha nga ku na moxara nyana a ku ya joyiniwa hi le mara ma ti vutisa Khalanga ku swilo leswi a va swi voni na vanhu lava so mara sweswi va ta mi byele ku i ntiyiso hayi ko va nkarhi wa koho ku hi ta endla ku ri va swi teki nga ku hina vanhu a ha hleketi hi tetiwa vo ti-politician i swilo leswi se ni nga swi vo ku fikeleli ene hi va prove va ku vhela hi hleketi because loko fika nkarhi wa ti-election still va kha va endlela swo beta hi ta tlhela still hi va votela hi leswi endlaku va teka advantage va vhe va swi vo ku ri vanhu lava va na option kahle kahle ene swilo leswi a hi fa hi cinca papa danki Khalanga papa Kenza enongo tumela ta seba awara yambiri nongona ku Afrika wa vulavula n'wina mi ri yini un'wana hilo nhleka aye papa minjhani na vala n'wina mi njhani hi pfukile ina a ti twa timhaka ta Giyani na vukorhokeri ti vuyimayima but ntiyiso i ku tindhawu to tala ti na swiphiqo swa vukorhokeri mafambelo mati hi ndlela yaleyo i ntiyiso lowu hi nga langutana na wona ka nkarhi wa sweswiwani leswiwani swi languta swi fana na le ndyangwini lowu ku nga va ku ri na mpfumaleko wa swakudya loko ko tshuka ku fike miyeni a khome tiplastic a ha languti ngopfu xikongomelo ngopfu xa yena i timhaka ta ku hi nkarhi walowo hi na relief ya ku hi ta kota ku tlela hi tile leswiwani la ku ringeta ku kombisa mhaka ya ku Buttpet ni vone migingiriko leyi yi nga a ku endlekeni a Giyani tanihi program leyi vandla leri fumaku ri nga langutana na yona mina a ni swi languta hi tihlo ra ku tisa ku antswisa kumbe ku rhuriwa ndzhwalo hi leswi a swi nga ri kona aka ndhawu yaleyo hi leswiya swa ku tana muyeni hi dya hi wena leswi vulaka ku ri aka nkarhi wa sweswiwa loko ku ri ku na mapatu lama ma nga a ku lunghisiweni Buttpet na loko va famba mapatu yalama ta sala ya lunghisiwile leswi vulaka ku ta sala ku ri karhi ku fambeka hi ndlela yaleyo
swi vula ku va va fikile va ri ku tirheni hina hi ta sala hi ri right a swona hi swona hi ta sala hi ri right a hi swona swa ku vo lo ndzalela swin'wana swa ku loko va famba va ta suka na sweswi va nga ndzalela swona ivi hi sala hi ri magojini swi vula ku ri loko ku ri magoji ya semenderiwile ya ta sala ya semenderiwile na loko va fambile leswi vulaka ku ri swi tlhe swi hi nyika na nkateko wa ku hi na nkarhi wa ku hi ya hlamusela na ku va komba hikuva ni nkarhi wun'wana wo vulavula na vona va ri kule va nga swi voni vo swi anakanya mara sweswi va kona loko ku ri ku na ti-storage leti nga ri ku a ku tshamisekeni ni pfumela ku ri loko va ta va fikini a va kombiwi ku ri hi na xirilo hi laha va swi languta loko va nuheriwa va swi twa na vona ku a swi tshamisekangi than ku va byeriwa hi foni leswi vulaka ku ri i nkateko ku ri lava va nga vona va nga na matimba ya ku endla ku ri xiyimo xo karhi a xi cinci va kona kusuhani a va byeriwi mara loko ho lava ku hi kondletela leswiya swa ku hi nga yi swi vula ku ri hi to tshama hi ri sweswi xi nga xiswona hi ku ri a va kona lava faneleke va ya va raiser xilo va rhaizela hina vinyi va ndhawu hina hi te a hi ngheni yaleyo swi vula ku loko hi nga yi ngheni loko hi nga ngheni va tata va suka ka Madobi munguti rin'wana te ku na bazi tata va ka Madobi va ta va suka va ri ku event yi va koho yi hela hina hi ta va hi nga vuyeriwangi hi nchumu a hi yangi a hi vulangi nchumu hileswaku a hi vuyeriwi hi nchumu hi tlela hi swona swa vodcat loko mi languta ntirho lowuwani a hi ntirho wa vele Giyani i ntirho wa province leswi vulaka ku ri swo endleriwa a Giyani leswi vulaka na loko a hina hi vele Giyani va tota va khitikana va suka ka Sikororo va suka kwihi va ta vulavula leswi vo va hlanganaka na swona tindhawini ta vona ivi va yingiseriwa hi ta ku a na vhele hina va hi languta hi tihlo rin'wani swa hina a swi attendiwi hi mhaka koti ku hi kuma ku ya vulavula leswi hi tikelaka hi langutane na vona ho la ku hleva hi la koneni hi kombetela hi tintiho hi ri sweswi va fikile a hi ya hlamusela leswi swi nga fambeki a tikweni ra hina va kota ku ta hi pfuna ku ya amahlweni khensile swinene makwavo inkomo ukhensile inkomo bota mina lesweswo loko mi nga leswo swi fana na ku ka mi ku tshama ku nge vhoti tshamani mi nga vhoti mara van'wana va ta vhota and loko van'wana va vhota va vhotele na n'wina mi va mi kha mi teka swiboho swin'wana swo ka swi nga mi pfuni a swi mi vuyerisi nchumu loko a mi ri ko va kumbe a ni ka xiyimo xa ku ya ka tinhlengeletano ta muxaka luwa loko a ni ri ka xiyimo xa ku ya ka tinhlengeletano ta muxaka luwa a ni to ya loko fika nkarhi wa swivutiso ni yimisa voko ni ku manje mi wu voni ni murhogolo na mi ri wukulu ka yini laha mi ta hi pfuna njhani ma va maka ko ivi ku ya ku antswa na n'wina na le ka se na khondla mavoko ku ya a amukele n'wana mi yingiserile hi nhleka nhlekani botsat na vayingiseri aye boto mina botsat na ta vulavula hi leya migingiriko leyi humelelaka le Giyani ka vhiki leriwani ya hi vonelo ra mina botsat ni vona ingaku ku na ku kotlana ngopfu ka leswi vandla ra ANC ri nga ku swi endleni ka vhiki leriwani na leswi mfumo wu nga ta va kha wu swi endla tolo ni twi mi vutisa question yin'wana ku a ku ta va ku ri wihi nkarhi wa right or hi rihi siku leri a va ta fanele va swi endla hi rona mara swona swi raiser ti-suspicion to karhi ku why ti-event letimbirhi ti kotana hi ndlela leyiwani swi siya swivutiso swo tala especially ka mina a ni nge katsi vanhu van'wana ka mina swi siya swivutiso swo tala then ku va ku ri na issue leyi ya ku vandla ra ANC ri ta va ri kha ri celebrate hi I think hi mugqivela loko ni nga hoxisi laha ni nga vona ku kha ku setiwa stage le stadium loko mo tsundzuka kahle Botpet last year mi vi na interview hi mayelana na matirhiselo ma stadium laha nqambi yin'wani a yi buki stadium leswi a yi vula swona ku yi buki stadium mara yi heli yi nga nyikiwangi stadium lexiya laha yi nga hlamusetiwa ku ka ha ku veke
tekeriwa loan yintshwa va le ku maintaineni loan yaliya yintshwa mara sweswiwani event leyi ya vandla ra ANC yi ya va kwalaya ndzeni ka stadium xexi ya va kha va ku va le ku maintaineni ka loan ya yona so a ni ta tsakela bothatela ku ri ku swi possible kumbe vumundzuku mi kota ku kuma muvulavuleri wa masipala ku sweswi ku nga va ku cinci yini ka event leyiwani yi nga ya ANC yi humelela ku ndzeni ka stadium liya luya a bukile a hakela mali a nga byeriwa ku swi nge he koteki a nyikiwa rivala leri nga handle ka le stadium no na ku pfumela ku ri hi ta va kuma va masipala tanihi va rhurheli va ta hi byela ku va vuyeriwa njhani kumbe va vuyeriwe njhani hambi va nga va kumi nduku kambe hi ta va kuma ku va fanele va ta hlamusela loko va kha va hlamusela hi ta va vutisa na sweswo ku se stadium kasi matirhiselo ya xo hi wahi because vonelo ra mina botpet ku yivanyana nkarhi wa n'wina ni twa ingaku a xa benefit ngopfu na vanhu vana va nga giyani especially tinqambi ta hina leti hi fanele hi ti sapotaka sweswi swi benefita vandla loko swi fita vandla swi right loko swi nga fiti vandla ro karhi a swi right so yi fanele yi lunghisiwa mhaka leyiwa na mi twile bota mina na mi twile a khensa swinene tlhelo ra rinkoma nakona ku afrika wa vulavula a hi hugumeteni kwala a humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula lowu fanaka nongonoko hi ta wu kuma mundzuku mbana siku lerinene kambe lowu nongonoko u nga ta landzela dzuma ra mina hi rito ra Ike Ngoveni Rhulani Mzamani hi loyi na mahungu emisava awara yambirhi tata eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matividiana tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela